Whatalofa ma whawhelo i atu le nei fiafi. Nā tō lea wa anga mai lau. Sila mai moanga i le nei foi whaita waso le aso pa i o le tua. Nā tua foi lea wa anga i foi whaivo nei foi afiafi ia maua. Amen, praise God. Foi atu le tua lo na vi inga e tu sai foi man nei aso le tātou no ngā manu ia tātou te whaaftai aile anga le lei ma le alofa o le tua ila nau whai ngā ruenga tofi ia ka le sia sa ka peana anga ia tu foi pa sai nei aso ia natu lava foi wa mago lunga se vi inga o le tua ila nei po e whaafeiro atu aile pa ia o le tātou tunu ia nau auna tua ia na ngata foi lea o le lava loa o Samoa o fai foi ona mau mai le foi nei au nanga nei po ia whaafeiro ia Hallelujah. ia se foi stono New Zealand nei ia masi mato atu no foi stadi whaaftai le tua ono nei foi lao wa fai foi ona ma futa foi ma sunga le whengainga ia fiu ia ma tau tō atu le nei po ia na tua foi ia ole tātou whaasoa whaatasi le whinangaro le atua ia o se ngaruenga tātou te ngaru ue whaatasi ai ma tātou so tau au ia a wālawa le atina ina o le tino o Keriso ia la a mata le tātou maftanga nea fiafi ia la tuatu man whaaloalo le sunga ia fiu ia te ia tātou le talo i whaasoro i lea Tātou ifo matalo tumulama o mātou langona tamai nei afiafi i le nganga o le whaaftai, le nganga o le viinga ma le whaamanu o le whaanetanga i lau fio. Ina wai ule nei aso le lia o lo sapati, sa ufale ai lau whanau o au na lo mātou tamā, tō matawina fo i lau upu i le nei aso le lia. Whaaftai tamā ina ua e umale manuia le atua sauni na whai, fo ia le viinga i lau fio, whaaftai nei a manoa ua mātou maua i nei fo i maenga o le afiafi, sauni fo i tala lau upu ma whaasoa lau a fionga, so ni mailo wa nganga pa ia, le li ia ina ia whaalau tele, whaamanatu ia i mātou le tā ua o lau wala au, ia me se lava le whaangai no le soi flua ma le ola o tangata, tālo whaamanuia le tāpua inga Samoa, o au na so se fata fai taulanga le ali ia iailo wanga le lei mau whaamanuianga, lau whaaunga i tāpenanga o le nei afiafi, ia silio na vi ia oele mātou utua i mea uma, mātou wala au le ali anga le lei maia le amataina o le nei mawhatanga se i o oilo na whai wina, fo i leo le vi inga i lau fia ono lo suafa. Amen. Ia, hallelujah. Sunga le whengainga mole, tātou tāsana nei fiafi. Ia, nātu ole tusi lea la a. Hallelujah. Ia se tātou whasoa fo le nei pō. Ia, ole tusi lea mātaio, le mātaio lua sifunu wha. Ia, ole na whaipu mō mua. Whangata mai le sifunu wha. Mātaio, e lua sifunu wha, ole na whaipu mō mua. Whangata mai le whaipu sifunu wha. Ia, ole a mawhaitau tuina, ia le tātou tusi lea. Ono rufafo lea o Yesu, wa maliu ese le malu, no maia i lea o no so o ia te ia, whaasino ia te ia i whale o le malu. O wa whetala i atu Yesu ia te i latou, wa o tau le iloa ea nei mea uma, e moni o te whai atu ia te o tau, e leto iai se maa i lunga o le tasi maa, ai uma o no solo ia i lalo. O nofo o ia i le maunga o liwe, no mai ai lea o le au so ia te ia, o na o i lātou, o whapea mai, ia e whetala i mai ia te i mātou, pe o a whea ia mea, pe se a fo i le whailonga o lou maliu mai, male ngata anga o le lalolangi, o na tari atu ai lea o Yesu, o whapea atu ia te i lātou, ia o tou, nei whaseina o tau e se tasi,
Awai to tele o mai lo ngoa. Whapeane o au nei o le Keriso. La tau te whaasei na foi tangata e to tele. Whalongo o tau taua matala o taua. Ia o tau, nei tau atua tu vale. Awai au na tau nu o nei mea uma. Ai le io o le ngata anga. Awai si le taua e le tasi nu i le tasi nu. Ma le tasi malo i le tasi malo. O na o mai ai le o onge. Wha mai. O mafui e le mea ma le mea. O nā mea uma o le amatanga ia o pōpua ngā. O na lātou tu ina tua i leo o tau le pōpua ngā. Ma le whasi o tia o tau. E ino sia foi o tau e nu uma o na lo ingoa. O na po ia e tau suai ai tangata e to tele. Whalata le tasi. Ma feita ngā i la tau. E tutu mai perfeta pelo e to tele. La tau te whaasi se fo i tangata e to tele. E maalilili fo i loto tangata e to tele. Ona ua tupu tele o le ami o leanga. A o le tu mau se i o le ngataanga e whaola ina lea. E tala ina atu fo i le nei tala le lei o le malo. I le atu laulau uma. E whaima moli mau inu uma. Ona o mai ai lea o le ngataanga. Ia, whaaftai. Amene. Ole. Praise the Lord. Whaautuina fo i le. Tautalanga nei pō. Whapea o whaalumanga o whaiva o taia. Hallelujah. O whaalumanga o whaiva o taia. Amene. Praise God. Iai le taltonunga ma le manatu o le tasi le nei o vaenga wa avea o se feso swani. Hallelujah. E le paia o i lātou o whaia le au aunanga i le tua. E peia foi o na o whailo isi o taimi. E tanga ese whaiva ma wala awina o wala awina i tātou. Amen. Ai lei foi se me ma whai o na tātou a ngā iai e tātou te su e whaalumanga iai. Ia, te longa o le ngā ruenga le atua. O le tātou a ngā i le tuspai. Amen. Ia. Lana i foi mau mo tātou. Awai. O tusi foi nei. E le whai ngō fielo na whaamtalaina. Tāo fio se ese. Whai tau i se ese. Amen. Praise God. Ia le tusi. Ai, o ia lava foi whai tau ma. Hallelujah. E iai lava lo utatonunga. O lo ta oto lava le mea tonu ma le mea sao. Amen. O le pei o le mafuanga le lo whaautuina o le whaalumanga. Pei o i e tātou te o, iai e tātou te sa ili iai. Hallelujah. Ina ia maise le tonu, ma le sao, ma le ato toa. Ina ia mawhai o na whausia ai lo tātou ata e ao. Mo le ngaruenga le tu. Hallelujah. O le, tusi nei o matai o. E pei o na tau avatu se manatu le fiafi nei. O le upu e leni le taua o le parasia. Amen. Pe whauinga ina foi whapea, pe whaari le wina whapea o le toia fio mai, o le second coming of Christ. A o le upu le o le parasia, o le upu e leni, o le na winga, o le awai po le iai. Ai ua whauinga ina foi o le fio whaalua mai o Keriso. Hallelujah. O le fio whaalua mai o Keriso. O le toi a fio mai o Keriso. O se tasi le nei o mata upu, o lo ese foi tal tonunga o lotu Kerisiano, e whaatatau iai. Nā tua foi pei ona o tau whaalanu atu se la ngona ne fiafi. O le ale tae le. Amen. Praise God. Le mea o lo e manatu iai, ma ta tonu iai. Ai ua mātou, tau mawhai e mātou te whaaso atu. Ia, ma sei, a watu fo iso mātou, fo i la ngona. Ia, e whaatatau le mta upu nei. Ona e tā ua i o le tātou malama lama. A ngai i le oranga lea tātou tō ai. Amen. O, atauria. O talitonunga ia wha Pentecoso, po charismatic
churches. Pe o te tonunga ia le tau tātou o Ekalesia Pentekoso, le tali tonu le nganga pa ia. E lotu ia e pāti, e leo te tele, whaingoa lātou vi inga i le atua. E tolu ni mea e pe whoringa mai e taula i aile ia manatu o le o Ekalesia nei. Momua, o le lau tau whaaso atu a ngai i le mata upu lea o le toi fio mai. O le second coming of Christ. O le tatonunga o lotu Keriso nei iai Pentekoso. E whaadua o nā fio mai o Yesu. Amen. A whaila e whaitau wai malanga taimi na whanau mai ai o ia ina wali utino tangata o lona winga e whaatolu o nā fio mai Yesu ila lolang. O lona fio mumo mai lea sa fio mai o ia i lona nuu aina te ena. Amen. E ona lava tangata. Lea na mafuai o na whanau o ia le whale o manu. Ua taunu mai le walo anga o lo o whanau mai. O le taimi lea na liutino tangata ai lea tua. Amen. Ai o ia lea o Yesu Keriso. O lon tolu, o lona fio whaadua mai. O le taimi lea e sa wai whaalilo lilo. E pei o le ngaoi le po. E le iloa e se tasi, le aso, malona i tu aso. A o lona fio mai, lea na te si itia le Ekalesia whaalilo lilo. Ia e tau o le tatonunga o le sitianga, po lea e Amen. tātou te tatonu iai le telo tangata o le sitianga, ia po le rapture. O lona fia whaatonu mai la, o le taimi lea e ilo ai e mata umana vo le lolangi. Amen. Praise God. Po ila to uma nei sa sitia. Iai wholo tatonunga whapea o le taimi fo lea o le taua muli a maketo. Fio mai la le pe whoringa mai o i o le a tau iai a le tangata e le tari tonu le sitianga, e le tari tonu. Ia, o le manatu lea wha Pentekoso. A o Ekalesia ia evangalia, po mainline churches. Tari tonu foi la tau le toi fio mai o Yesu. E moni e fio whaalua mai le li. Ai olona fio whaalua mai. E fio mai e tau wia le tangata ia nā tonga luenga sa whai. Whapei ona tā ua i le tusi o whaalinga. Olona winga, e whapea le tatonunga le nei. Nā fio mumo mai le li ina ua liutino tangata. Amen. Lea sa whanau i Betelema. O ia lea o Yesu le halo le tu. Na whasi o tia, ma ua toe fo i le langi. Ai ua awina mai le nganga pa ia. Whapei ona a vea ai ma fisosoani i lo tātou vaitaini. Lua, o le afia whaalua mai o le li, e afio mai i ao o le langi. Amen. I le taimi lea o le whaamasinonga. Nā te tauia ai le tangata taito tasi. E tu ese ai o ma moe ma oti, ia po o e fo i ua whaamanu iaina, ma e ua leu stai. Amen. Ua le talia, ma lātou le muri atu i le uti. Amen. Praise God. O esenga ia o manatu ia lua. O le tatonunga ia whaakerisan. Amen. E ui lava ina whoringa mai e launga ta sia tatonunga o lotu kerisano i le tele o matauku. Ai o vaenga nei e lua. Amen. E ese ai tatonunga. O tūlanga fo i lea e ari mai. E whaatari umalava kerisano nei i le fio mai o Yesu. Amen. A o reisi vaenga, e pe whoringa mai e popole. Pe tatau fo i ona mataala. Hallelujah. Nei o lato misia le fio mai o Yesu. Amen. A o istangata, pe whoringa mai. E le o popole. A la fo i o lava i lotu. Yes. Ai pe whoringa mai e le o iai se manatu wha pe iai lato. E popole nei te iwa
wa fio mai ia Yesu ai le sitia amen ia pe o le o tau po fola tu le tam ta upu ia le ile tulanga tonu le tau aunga ia le ta fa moi foi ina fa upu ia la ta fa so ia ile ne fiafi malo pastai ai le I o tu foi ta uele ia vatua se manatu le nei ia fa feilo ia tu le sunga tatu ta le sunga ia a ia ulale na faitoa ulale ia mis fatua ia sunema le ngata ileo nisi o lo mafuta mai nei fiafi a Joshua te lea ia o lui le ngata foi lea ia o le sunga toina le sunga ia pesta ma yava ia fa feilo ia tu le nei foi vaenga le fiafi foi le fionga i alsa ulua ile nei fia fa feilo i toi le swafo Yesu ma nei alo forsanga pasta nei fiafi ile tala ino tamta upu nei fiafi ma ole mele tau anga ia pe ona ia il tu si fai tau nei fiafi pe foringa mai ole tau talangia le amen ia le tapenanga ona o le ta autu le nei fiafi o whaalumanga o whaiva longo winga o tātou tiute ma o tātou whaiva a o tātou tāpena I le fio mai o le lii a o tātou tāpena I le tāpenanga e peo ne e sau noa fo I le nei fiafi e pei e whapena se anganga o le mta upu nei fiafi ma le autu o nei fiafi o se whaalumanga o tātou whaiva o le nganga lea ina ia tātou sa ili manuia I le tua malona fina ngalo ia awa tātou whaiva tātou te tāpena ai e saunia ai tātou ma tātou iloa ai o na waba iatu I le li ia e maise o le aso e whaatau nuu ai ana fuafuanga ma na polkalame le soifuanga o lo tātou iai pe ila ona fola sanga tala I fo ia le mata upu I le nei vaenga o le afiafi matau wha mata tala fo I le tusi a mataio ia pe o se langona le na I le nei afiafi o na o le autu o le nei po o le whaanumanga o whaiva mo atai au amen longa winga a o folasia lana au auna I le nei afiafi ia le whaamoe moe o le mata upu mo le whaamoe moe o le savali o le nei afiafi ai pe e folinga mai I le mata atu I le tamta upu ne fiafi e pe o I le tautalangia Yesu o I le pe e folinga aunganga I le fetalainga Yesu ma latou mafutanga maona so pe e folinga mai ina ia langalanga manatu o le au so ia langalanga o latou fina ngalo ina ia iloa le nganga ma le fatu o le li faola ia ola tapena mo le aso le ia saungia o latou ia ni whaalumanga le lei a wao latou whaiva mo latou tiute leo le asauni e whaatino le asauni e ngā lulue o le asauni e sa ili maini a nganga ma tapena ina le fina ngalo o le li e tusa malana vala au amen pela ona iai le nei fiafi ma se langona na pasta le nei fiafi tau soani atu ai le kāma ta upu le nei fiafi ia tusa ma le fosanga pe on tau whaata oto mai nei maenga le fiafi alo whaftai Hallelujah le la ua matatala atu ia tatonunga whapentikoso ia e ngata fo I lea o le tatonunga fo I wha mainline churches a o le fesili lea e tau anga iaise se manatu whapea a o le atonu lava se a oa onga le tuspa ia e whaatatau le toia fio mai o le li amen wa pe o ia tato tatonunga le lea wa folatu fo I tatonunga whaakeusiano ia whaalotu pentekoso pe anu ta ua tatou ia wa pe e whaisi pisa o tatou tapua inga amen le nganga pa ia a oisi fo e kalesia ia ele pisa tele file mo a tatonu wa I le mea le tas amen e fo ia na tou tatonunga whaavai pe iol a le pe te tau fesili ngia I la fiafi nei pe whapea a o le atonu lava se a oa onga le tuspa ia e whaatatau I le fio mai o le li pe lau I le leta o watu e so manatu I le whaamanga le se I tātou tau sa I a wanga
e mawhaina tau whatatu whape atu. Mana ia tau tonunga ole. Lotu Pentecost. Ia tau ia matoa se lau pasene. Ai mwhaifono o whape atu. Kua ako fol tau tonunga ole. O mainline churches. Po lotu whawai ia na amata mai. Amen. Lela wa si la whaafonga fo ia le mamalu le tunu male. La tau mawho i o maua le nei au amlanga leipo. Le ua ta Soatau i tau tonunga ia. E moni lava e tātou te tasi le tuspa ia ma tātou tau tonunga ia. Tau tonunga whaakausiana. Ai pe iei nā i wahenga ia e pe iei. E se fo ia le tau tonunga whaapentekoso ia ma tau tonunga. A le la ta te tau mawhai. E siri le tā hore tuspa ia. Se tali mai le tuspa ia ia. Po le atonu ala na ia tau tonunga. A wai pe ole o mea ia. Ia ole pe iei. Pe whane le ole e le upwhalele ole secular humanism. Amen. Ole tatonunga whalele whaatangata. Pe e taimi tātou te mafo whawai. Olo wa manatu ole manatu sa ole. Olo fo tatonunga ole tatonunga sa ole. Amen. Ai pe whalele ole winga le tala le nefiafi. Ole tātou woa ngai I le afuanga ole. Ole mta upu. Ma se tātou titilo. Po le ase tala tuspa ia I le mta upu le. Wa te longa a tali mal tuspa ia le mta upu le. Te ngona ia ona manino leo au whala fo ia. Pe ia fo I ona tātou whalongolongo ia. Ole me mo mua lea lausunga. Amen. Wa whenga inga fiu. Ilo o tātou te lei wha soa le mta upu. Ole me mo mua se tātou tauna tātou titilo iai. E ta tau ona whaalolongia le tuspa ia I le winga ma le mafuaanga na tusi ai. Amen. Longa winga, pe o le tātou whai tau tuspa ia. E haona tātou whaalolongia I le tustara. Amen. O le tustara, o mātai. Lua, o le winga na tusi ai. Amen. Ma le mafuaanga na tusi ai. Se vai, vaenga tā ua le o le mta upule, a tātou te rei tatala ina la mta upule a tātou te whaasoa ia I le tusi lea mātaio. Ai pi o vahenga ia te tau o na tātou ia. Ia fole nei foi vai tau o tātou ia. Si o tangata tusi le tusi. E te tau o na tātou whaalolongia ia le tangata e ona le tusi. Lua. O le mafuanga fo ina tusi ai pe se tusi e fia. Po se tusi e whanonoa. Ia po se tusi fo I e ta umai ia tātou. E iei ni me tupu. Pe whapenalo I lau tilo iai. I le vaenga tonu le mta upu le. Ina ia. Awa. O se tasi nei o mta upu. E sili ona lave fo I lona whaaliliwina. Amen. Sili ona lave. E mafua mai. Ona ua whaitau whaaliliu e whaiaonga whailaunga. I lo tātou vai teimi. Amen. E au noa ma se wha tā waina o mea na tutupu I le taimi na tusi ai le tusi I le nei. Ai mai se foi o tangata sa iai lea na vai taimi ma mafua anga foi na tusi ai. Amen. Se vai whaelele pei o lea ua umana vai mai ele tuspa ia tātou ia vaenga e tatau ona tātou whaalolongia le tustala o le taimi na tusi ai le tusi o le mafua anga a o ai fo tangata na tusi ele tusi talonga o vaenga ia a o ina manino le tau tala ngoanga I o ile tuspa ia po le hase tala tuspa ia tātou wa le wa fofolatu ia tātou fo I la ngona ioi ia wa pe no tau fo atu o le secular world ia o mafofonga ia whaalola a le fo tātou te siteiloa la sunga fiu pe a tātou to e hanga I le tusi lea e tātou te wata ua nea tuspai sa ta whaalongo e ling tangata na maua lunga se awa o ina o to I ina na whasamoa ai whamai sa ta talo I le nganga o le atua Le mana o le li. le mana e o mai ai le whasamoa ina o mele lona winga la atu mai la I se 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚘 na lata mai a tātou o le nei tusi e tātou te leo I ma se mafofonga po se iloa whaalola. Lona winga. E tātou te tala noa I le nganga. Lona winga e te tau ona tātou tilo. So le, o le tusi e whaalenga. Se I lunga fo I la wa a vea tātou on tangata e whaalea nganga. Na tātou
Ta ngofi le ia i le tusi le. Amen. Fai ngofi ona tātou mala. Hallelujah. Amen. Aftai lava pasta ka ua ia si melewa e ta ua e anga i le tusi. Amen. Tau on tātou whaalolongia. Langa o le tele o taimi. E tele in tātou whesilingia e tātou ia i le poto ma le atamai o le tangata. Amen. Pe e fōringa kākou ke whaamasingoa le tangata e onga le kusi a maiseanga i tusi Samoa ia e kele o kaimi le kele nge iele whaitau o le atunu o e whaitau e se Samoa. O ngai iele o ngai whete na inga. Ai o le mānei o le mele ua e tā ua pasta. O le whesiri kongu a tangata nga kusi al kusi. Amen. Ma le anganga ngai e tusi a ele tusi. Le ngā winga kākou ke karikongu a whai o le mana o le nganga pa ianga wha o ngā e ko inga na liliua le fio ngā le li. E o longa winga e whōringa mai, a kākou sa ili, ka ke sa ili fo i le nganga o le li. Inga ia wha amala malama mai ia i tātou. Le loloto ma le tāua a e maise o lona o ngā. E ta pena ai o tātou tangata, ina ia maua ni whaalu manga o tātou whaiva. E saungi ai tātou mō tai au. Amen. Amen. E saungi ai tātou mō tai au le wala au le li. Ia pe si sosoni atu le tu la le afiafi atu e whaatalo whatu le sunga ia le atinu, ia me se fo ia le sunga fo ia o le mau atu isi vaenga ia naia, ia ma le vaenga ia mafuta mai pasa le afiafi whaafta tele lava le mafuta mai sunga le li au ia le atinu la e Samoa. Amen. Aftai le sunga lawa le atinu whelo e tu nea fiafi le ngang whaaloalo ia se foi le tai foi o le sunga ia ulale ngā whaitoa ia whelo i atu ia me se foi o e la to umolo mwhai o nā mafuta mai le nei pō le tātou whasoa o le vaipa mua lava e tatau o nā tātou manatua o le tala le leia mātai o sa tu sie le vai taimi muri o le tausanga e fitsfo. O lona winga, o le taimi lea na whato a umalawa o na whaatama ia ai pe le peti ai le malu. Ai wā fio Yesu le lang. Amen. Ko sa o le vai tau lea, pe ia fo i o na le po fo i se te leo o nisi o aonga. Ia, o lo o tana au ili ai ia le vaenga tonu lea ta te tauanga i ai. O le tausanga le fitu se fulu. Ia, lona winga, a whamai o le taimi lea, waru ese ai Yesu manalolang. Amen. Ai tu sa o le tolu se fulu ono tausanga. Ele o mauti no le lei. Pe o le vai taimi tonu lavana. Na fio ai Yesu. Ai fato a tolu on tausanga. Amen. Lona winga. E la titia, e fōru ka mai ele i se taimi o Yesu i le soifonga ne. Ai a bese i Yesu ma. O lona winga, e i le vao le tolu se fulu fitu, le fase fulu tausanga, talu o nā fio Yesu le langi. Ai o so whaia lora i o sa le mai malo, te tele o Roma, ma le petia i loa, le matua le petia le malma. Te vai la pe fōre le winga. Tu sa o le tusi le tatou titiloti ai. Tu sa o le tala noanga lea Yesu morona au soo. Amen. Leo wa amata ona wha amatala tala Yesu iai. Ai le i tupu le mea lea. Amen. Ina wa umana wha amatala Yesu ilona au soo. La atoa le au soo. Se fulu nua. Ia. Amen. Ina wa fio ese la Yesu. Le pe ta uma mai wha mai o le tolsu le vā le tolsu lono le tolsu fitu. Le wha fitu. O le fast food. Tolsu fitu le fast food. Wale o to ia Yesu lo langi nei, wa fio Yesu. Pe o le a le fato ava ai ai le o la wali lea. Wo mai lo ma le petia le malma. Ma tau le fo le malma. O le fatu le o tangata. Amen. O le fatu le o tangata Israel. E pe a le memoni lava. Na fio ai le tu. Amen. Na fio ai le tu i me. Sala ngona tangata i ro lato watua i le malma. Amen. Ai ole me marie. Pe fōringa mai na mai le au so olea. Na ave le au so olea Yesu malato mata le malma. Pe ole mele nga kaukuri ele au so. Matua o fo Yesu.
il malma ia ma tal saona wanga tala foi lenga mai o fausinga o le malma le fa mai o tu funga ata mai uma fa mai ona pa ma mea uma ese foi le winga ese o le fausa amen le mea lana fa te ia au so o le tala na Yesu e fai le fai upoe pe fai poe lua fiu sei mai au feta na ia Yesu ia te ila wo to iloa ea nei mea e moni o te fai atu ia te o tou e le to iai se maa i lunga o le tasi maa ai uma ona solo ia ila vai to so le tiro le au so o ia le man le fa ma so le ke le ilo polar se ko inga fa inga le matango fi o lona fausanga ia pe o ile la vanga e tusiata ma le au o ina fa ai loa ai le ata ma mai o tangata le o le mea le manatu e le au so po la se tala Yesu pe o fo Yesu le mea le ua vai ai ua te ufana tu le fai pule lo ma Yesu o le malu le to te tatanga e tu e le kai me le koe mo foi le sima ai nungo le sima fa mai fa o matia amen o le situ o le mele ta ua vatu Yesu i lona au so vai o le malu le e ia tangata siri atu le malu amen o le tala no Yesu ia te amen le tala no Yesu ia te o i langa pe foringa mai o ina te ia lona au so kusa o le fa pe kaunga fa pe mai ia sama natu la so o fa pe mai Yesu so le Yesu fa pe mai Yesu o fa fe tai pa Yesu pa fe tai yo se fe le na fa le se fe le kam nga yo kupuma pe o me fa pe fa le ai fa lo atu o le fa mai Yesu fa mai ele ko mo fo o man le ko ke va tu ele ko mo fo ale si ma ai mo le si amen ma tau ria la pe ona fai atu le vai taimi lo le fitsa fu tau sanga le o ile na sawa lo roma ma tau ria foi o le mafo le aulo le fai e tonu il mal po le se lau lo se fulu ka lama le mafo le o le aulo le kia tu a tele o le mafu angala le na lai lo na saulo roma se vane le fiafi na matua i fa atama ia e lo mal le ana fai le tino mal le pe o fai no pen widi fa le ai kafi mai lo male le aulo le e toto amen o ma fu anga le fa ma Yesu ele to no fo le sima ai mo le sima longa winga ma ke le ko fa ai mal ke le ko fa ai amen matango fiele vaenga le wo ye lo so no ma pasta nei fo vaenga le fief fatalo fat fo le il fatua tina la inga ya ana ya le ngata ile yo le lo tele mal to tele o le tato maftanga so fo ya Joshua tele ya malo la vale fo ma futa mai malo fo fa tasi mai ne fiafi fa nuia le li lo fa fonga ne fiafi o le ta ua yo le vaenga le ua o ye lo so no nga pasta ne fiafi e fo linga mai o le pe e fo linga mai o le e sa o ale le ya lo so no e pe e fo linga mai o le fe mi taila o ri ia ma ta watu ia Yesu ia mea ngala ko faia e makaukia mea ngala to faia aisa o le malu o le malu e le faingo fia lo na faatino ina e o a fo le taimi Solomon ala tau le taimi na faatula e fo e Solomon ala tau le malu ia le fa mai ia le kua ia so pe e fo linga mai o le tali a Yesu o le kari e koe wha manatu ai ia Israel. Amen. Langa kala nga whai ia Solomona. O te wha pa ia ina le whale, o te e fio le whale. A o le kaimi a tau te muli, ko ke o ese ai ma muli ia tua ese, o le taimi fole na o te a. Whai mai o te le petia ai le manu. Hei la whauringa mai la o whai tau atu ina nea fiafi le whai upu ngai rua. E pe e whauringa mai o na ua wha loa atu i Yesu ilona au so. Ele ai a se si poto ele se si ka mai i lunga atu i atia amen pe o leo fa i loa Yesu longa matautia malonga sisi ese pe o fa atu i leo so o le poto mala ta mai o tangata ele ma fai ona e tineia pe fa umatia ele li
Le pe on tātou whaalongo fo I le fausia ina o le olo I pāpelu. Manatu al tangata I lona poto, o lona malosi, o lona tamai, na te fausia ai se mea ia mawhaia o na ia sofa ina le atamai po o le sisi ese o le li. Ai whamaitala tuspa ia, e le tupu le mea, na wha ese le atuanga ngana ai se a. A lea whai mai e sui lona au so, e le ko iei reisi maa. E po le alava le whai mai e makua I malosi le malu, e makua I malosi le tau tāpenanga le nofanga lena. A leo ke whai atu ia te utou, e iai a lea so e. E whaakingo, le pe ona e tāua, o lo tala noa Iesu ia te ia. Longa winga pe e whoringa mai ta watu I onga au so, ia kouiloa. Au tau sa ili whaalumanga mai ia te au. Au tau whaiva ma au tau tiute. Awangi ngalo ia te au tau e manuia mai malolosi e iele mana I au tau ngā ruanga e whai aisea. Pe au tau sa ili whaalumanga mai ia te au. E leo le malu ngā li tali. E leo malu tali o le mea ngai kou ke whaamoe moe mau tau manatu o le mea sili ngā ma le mea malosi na. A leo ke mga o ka waku ia ke au kou. O le kari lea kou kalangoa. O le tali lea tau tala noa lea ngai e solo ia lalo pe e tau whape nasa tau whaita watu le mata upu ma se langona I nea fiafia pe o ne sau noa pasta o loo whaatatau e Iesu ia te ia. Amen. Ia pe se nasa langona. Ia na tonu wa pe o le wa ta watu Iesu ia I la wali le ia. E taimeli e to te le to e tapo ia malu le. Ana to sa ili ma ia ja. Matau le la o ina la le na fatau nui nai dola le valoanga le matau le la ua foringa mai ua tolu mei ua tupu mo mua ua umana tala noa Iesu don au so I mea ia la tupu lua waru ese Iesu ma le lolangi sai tolu le la ua mai loa roma matua I wha le petia lo le malu le Peila tatana no fa so fa ipule lua mo matua I longa lava le itu ua ye loma se abano o ila fato a tusi I lole matayo tusi le amen le la fato a tau le mafo fo matayo ui o mea umare len fa so ma ye Yesu le la fato a tau ye no winga la ata to fa ile tusi le ele tato le na tusi ma ye amen O lena o le tala noanga Iesu mo lona au so. Ma wha matala ia I Iesu. Mea ia la tau wa aia ma pua ngā ma mea umare la tau futai ai. Ai mea se ale malu. Anga o le I oi mata leo tangata lea. O le malu. Ale o wha mai Iesu. Si le koe. Kari kongu mai lau kala lea. Pe le unga whare tātou whapea. Koi ke whapea mai Iesu. Lau kala mo ia te oto. O ke le koe wa ai le malu lea. Amen. La pe foringa mai o le refer le tala Iesu. I leo mai la lea a Roma mwha umatia. O le la wa wa le ngaina malu wa fio Iesu le lang. A le fato a tau ifo le mafo fau o matayu wa mai sole. O mea umaya renga wha asoa mai Iesu. Le la fato a matalona tango lo matayu. Tusi lo ilan. Amen. A le tusi nga wha le tusi lea. E le se taimi fai ngofie le tausanga o matayo le taimi lea. Amen. Ua matua o matayo. A lea lava ele o ngalo do na mafufau. Me ia na lato whaasoa mai Iesu. Matala noa mai Iesu. Amen. O matayo la ia. Sa iai o le tanoanga lea. Alleluia. E whoringa mai la. Ia pia wha o tato. Amen. Whamatala mai nei e. O tato matua le tala le ngafa le tato a inga ma. Tato sotanga. Tala ngona I le taitaianga ngā. Amen. E whiua fo ira isi tangata e tau mawhai e whaasese mai. E paua le o le tala lea lo tama. O le vane le fiafi o le usunga lea. Lea mātou te. O suri tu ofea nei o le. O le sofa lea. O meia le na mau lava I le. Mau mangua mātaio. Le la ua tusi ai. Pela no tau whai atu. O le whata ua hino o tangata e ona tustusenga. Amen. Ese le. Tahua. O tahua le. Amen. Nai lo tātou tau mo whai, e tātou te whaawinga ina le whai tau, I se langona wha pe o ne, teimi wa tātou ye, wa pe whoringa mai, wa tātou tau mo whai e whaari liu le tusi, I o tātou lawa whai teimi. Amen. A wa tātou le tilo, I le a fuwanga le tusi,
ma le tangata na ave ia le tusi, ma le tangata na tusi le tusi, ma tu pulanga na ia na taimi. A o a foi na mafo anga na ia. Lona winga la, a tātou i se situ, o le watu tusi e mata, i o mea na sātala noa tua Iesu ia lato. A le fa avlavi, wa le o tua ia Iesu, a le fatu, ai le o ngalo mea ia lato. Ia, o le lava e. Amen. O le si le vai ngale pe fo le la ta nga mai ile e se tatu tilo la fa upule ai e top tol mo fa mai no fo ia ile maunga olive o no mai ai le o so ia te ia o na o la to lava o fa pe mai ya e fe tala mai ia te mato pe o a fe ia me po se a fo i se fa longa ma le ngata anga o lola vai o fesili le a fiu o te fia fatu le fia fine o a me ia ka foi mai mata amen amen o mai o la nga ka o a me ia le tau a mai mata yo vai ele fai punga ia ile mena mai ai feta lai mai a te matou po o pe o a fe ia mea o a mea me ile wo man fa so to Yesu a fa mai ile ko ngofo le si ma ai ngole si ma o le la ma ka la na o lo fa mai bo da lo le vai ma o li fa mai wo tala o inala na ma wo lo la vanoa e to e facilitasi au so fa mai se sili anga ko facili a Yesu ma ngole ma wo la vano amen se fa talo fa tu le fa tu ya alitasi pa fonga mai Australia ia le ngata foi leo le fitalinga ia fa so ia me se foi ia le faltua foi ia ani ia fa talo fa tu fa fe lo ia foi ne fiafi ole manga ia pasta ole mele wo ia le tanonga ne fiafi ole ele pe ona ta o le tusi mata yo pe o le fa matala mai mata yo amen pe folinga mai o sa o tusi po ia le nga fa ia Yesu molonga au so pe afika nga ile tali ma fesili ngia amen o ta ua ia ole mele wa ta ua le ne fiafi ta mai o no fo le monga olive longo winga e tahua pe ia foi ona fa longo foi telo foi ia onga ma fionga le li e pe e tahua tele le no foi lalo le fa ia onga i le tu ia utaia pe e tahua le no foi i lalo ma o ka ko pe ma sangia e tu la fa ia onga ma o pe fa pe na utaia ma e pe e foringa mai o i le muli mai e fo ile le tahua o i le tatou te loa le fa alo te le li fa ola amen ma le pa mai o no fo ia le monga olive no mai ai le o na o so ia te ila to ma fesili mai ia te ila to amen pe e foringa mai o le fia malama o le fia i loa inga ua fai atu i Yesu e le ko e Yesu si ma pe ua ke te ia inga le au so pa pe wiko fiolai o le ka ke fai ata te tala noa atu le malu le ka ke pe ia na sau noa pasta le fiafi e fai ma mitanga o iutaia e fai ma mitanga le malu o le me o le fatu le o tangata iutaia au te le au so o le fai atu Yesu le ai e solo ilalo le mea ngai tau te fai mai ai mea ngai tau amen tau te mita e le ai le fa umatia pia le nga e sa ngofo iai ma tau fa matala ne fiafi ona e tele ina fau le aulo le o nga kui le sima ma pefu o longa pefu foi le e salu uma e roma langa le aulo la tau te fa ngaina le la pe folinga mai o ngale mi mitai ia le au so e peila le wa folinga tau fa matala Yesu tala ma fai atu Yesu se le sili alfarisanga i lo ngaia pe o le ala nga le ku fesili lo le au so i fesili e todo pa mai lo le au so o a fela ri e ku poinga me a fai o le wa tala noa mai anga i vahenga ia o a fe tu poi o le fo fa lo ngatu e to maliu mai e te longo winga pe folinga mai
Wai loa le au so po ua uma na wha matala Iesu. E iei la so e alwese ai. E iei la so e vala ai ma i latou. Lea la whai mai o a whea la te toi maliu mai ai. Ai o le ase wha ailonga te maliu e iloa ai e te maliu mai. O le a se wha ailonga ai ma te iloa ai o le ngata anga leo mea umai e wa tala noa i. Ma nei ala le wha atinonga i Iesu o le latou tala noanga lea. Ma le o ina le li o le au so pe e fōringa mai o loo mana o a Iesu ina ia awane i whaalango lango tele le au so o i mea vaia pe o mea ia la tau te manatu o le poto o lea ma le tamai o le tangata pe o le tamai lea ma le poto o le tangata lea mana o Iesu e kikinga le mawhauwhau o le tangata yanga a o nistaimi i le tātou savaringa, pe e kau fua le tātou au nanga ina ua maualunga le atamai, maualunga le poto. E le whapea e le au ngā, o se mea matango fie. Mai o le sa ilinga, fo le nā i le soifuanga tātou te iai. Ai au nei ngalo, ia tātou su e whaalumanga ai le li malona fina ngalo. O inana te whaatau taina le tele o anga waa, ma le tele o mea alofa e fōa i mai mo i tātou. E pei tātou te su e whaalumanga. O no tātou whaiva ia tātou te nau ai. Ia manuia le tātou tae au. Pe o se whapopotu lea pasta i leo. Malo, whaftai. Ia, na tonu ale wa a mata na tau wawala ma tātou tau. Amen. O le, waikana nei o lo o tau la i ele tātou whaitau ma le tātou susuenga ina ia manino le lei ma malam lama. Pe wha pe fea una malam lama le au so o i whetarai ngā Iesu. A o le i whaaliwina mai i lo tātou vai taunu. O le wha moe ina ia tari ai ia tātou whesili e wha tatau le toi a fio mai o Iesu. Amen. E pe whoringa mai foi. Na o foi au so. Tātou te lo i le roto o mea sau no i a Iesu. Amen. Na o ia lātou. Na pe whoringa mai e lātou te le i malama lama i le. Lela na lai lava ona toe maua te lau. Se tātou toe whesili ni a Iesu le mena. Lela o pe o le whaitau den ta whaitau atu nei ei. A vaila e whesili le au so. O whesili le au so. Whamai. Ia e whetarai mai a te imatou. Pe eo o a whea ia mea. O a mea ia le e tau au mai le. Le au so. Mea ia e whatoa uma o na whailo atu e Iesu. Pe o a whea foi e toe no foi po a fe foi e le to no foi le sima ai mo le sima o me ia lena mana o la so se isu se fa mo le se ko se to fa mam la mo ya me le lua pe se ha foi le fa i longa o lo mali mai ma le ngata angole lo lang amen fai lo ino lo mali mai po lo toia fio mai mali unga po le muta angolo lang se vai efesini ai e lua na mana o ia le au so Yesu mana ia lo toi fa mama lama mai efesini pe ole vai mo ia feta lai mai ate matou po a fea e tu po ia me e la botari Yesu e la botari Yesu ile mele mo Yesu ole ko ke va ai e ele me ia vai la fa upule a fo ye e poe fa mai ona tali atu leo Iesu u fa pe atu ia te ilatou ia o tou ne i fa se ina o tou e se tas amen o sa le wa pe le wa o atu Iesu fa pe o se sia kala ko ki ko fa longo ye se o ko ke o se a o ngai ko ka ko mu ye pe fa le wingol taf o fa so fo le fi amen pe ia fo yo le ole whaunga ngana le atu. Alleluia. E tau fitau muri fo le atu nuu i nei mea. E tofu a fo le tangata morona ia fo i ia la le sa tia le mawe ame le fua le. I le tau a faso. A pe le sa tau a watu. Fo i le tau a langona. O le wa ta tia mai le taltonunga le. Ta tia mai le taltonunga le. A le se taltonunga le. A tu spa ia le mta upule. Parasia, lona winga. O le second coming po le upule fa liu mai le ngana e leni. Ia, o le toia fio mai. Lona winga. Peila foi ona tātou whaitau ese ma whaali liu. Ele a whaina le whaali liu ina po lava foi le mea o le lifa ia le whaali liu ina le tangata ia. A pei leu a ma a watu ma tau sosoani atu le ponei. E si le tātou whesili ngia o le tusi lea. Ina ia ma whai ona sosoani mai a te tātou.
o le vanga mo mua la le tau mai tu so mai ona tali toi leo Yesu o fa pe atu ia te ila tau ia o tau ne i fa se ina o tau e se tas a wa e to tele o e mai lo ingoa o fa pe mai o wa unei o le Keriso la tau te fa se ina fo tangata e to tele ma tau dia la fo i lo sunga fiu le mele pe ono to fa atu o me ia le o tupu amen wa fio Yesu le lang wo o tau sanga fit se fulu wo mai Roma ma tua fa le anga hina le foi ya le malma lua le o tavatu wa tupu le onge wa elena le malma na fa le anga e Roma ma tauria e o imanu o la au o vai tafe o mea uma o mea lai na tupu e le onge tupu le fa mai to tonu le o na ua matua fa le anga a le mea la le fa mai au nei fa seina o to se tasi awa e to tele matauria ele o to ia Yesu le rolangi does that make sense ele o to ia Yesu ele o to ia Yesu le rolangi le la wa amata na o mai tanga to mai o a o le Keriso ai sea anga le wale ai le Keriso moi e fa le ngala tatala ile pole o le pa le ni pe ka ko ka ngofi ngai e fai ka fa pele ela wa onga le amen ai se ame ngā renga wone Yesu ia fa mai o kongi fa se ina o ko o sa le a tu se si yona fa upuinga fa pe fa mai Yesu vai o le la wa ese ia va ai o kongi fa se ina o ko ese a le wai lo pe ia fo ni vai tai wa fien tanga tau wala tu mo fa o le Keriso ai mo ia tanga amen ona o le mafo fo tanga ta ia no po mai ai se ale me wale na to ia fio Yesu le lang ai le sa do ma faudo na malo i le lo lang ma tau dia ele se valo anga ile to ia fio Yesu na le valo anga i lo na fio mai ele se valo anga na fio ele perfecta mai na to fa mai e to ia fio Yesu le lang lo no winga la na fio lava Yesu ia lo na taimi wo fa tu langa ina le la bo wone Yesu fa mai awa e to atele we o mai i lo ngoa wo fa pe mai o a unei ole Keriso na tote fa se seina fo tangata i totele mai vai ole mena le pe fo le a tato tilo fo ia i le nei vai ta ma tauria la ele fo la le mele tato tilo amen ia la le nei le umi ole o lo langi le tato i amen le la tato wanga i mai i le fia ia le sen kuringa e lusu kas le la tato wanga i atu i le lua fe sala lo no winga wa tolu wa fe le o tausanga amen tolu wa fe tausanga o le centuri mo le na ese Yesu ma amen ma lola amen foringa mai la o nei me tato te fai tau tu ele se me fato atu pona amen mi fa le vanga tapena o le vana na ta mai ele tua ma wo pe o le me mana ia le pe na wo na va Yesu na uso lo no winga fa le pe o se fe au mo tato po le hale telo tato nunga mama tau sile tangata a telo ngona o i alfa vai o mea uma o le tusile tato te yo vai le manino le au mai ngole le o fa yatu Yesu yo na uso lo na winga la ele o tato le ai na fa yele tala la Yesu o le sa no Yesu yo na uso fa mai vai o kongi fa sei o ko al fesili la ngai ala inga kako tau fesili ni an tau fa pe ma ape aisea o wona Yesu le wai lo Yesu la an ese ele ma wai pe ma la wali le bona so amen fa mai la ia o to ne fa se seina o to ia ne foi vai tau fiu amen po le ale for la tu ma kako ko fika ni si foi si fengo kako la mo si kai amen ai e va qua pe la ka pili ai vai mai lu vai me pe folinga mai la fa me tu ai nga uma la nga se e sa wia se wa le pe ele o amo mai le tato tato ta wala au mo le tato fo tu ala lo tu fo ele fina ngano o le tu pe o amen o nai vai nga pito silia na ito isa fo popole vai na fa na o le manga i o le mata upu o le fesili le uso o le fesili le uso o le tali e Yesu
pe e folinga mai e le o tali sa o Iesu ia fesili e fesili ngia le so o longo vinga fa mai Iesu o le mangai ia o le amakanga le kani Iesu fa mai Iesu va ai o to ina ni fa se ina o to longo vinga o le mea mua le ele o le mea mua le fa ia ti Apollo so se kai mia nga yo ye le upo le ele ma fai a fo inga le o so fai ele ri o le lalo ele ma fai fo yo nga fa se e ka mo fai fo le ri o le lalo inga ia fai se awala e fa se ina le upo le ri pe yala on ta u fo de tele o taimi ma le tele fo yo o e sa no fo ye le nei ia onisi malo anga ia wala to fa pe o le tau sanga fou ia po afea fio mai le li pe wala tau fasino tonuina lava le aso e fio mai le li ia ma me tupu ai ai manga ia tali e Iesu le tali e o se fe au foi le mo tatou amen ia tatou wo le fio nga le li ia tatou malama lama ia fio nga le tua ina ia awane fa se ina i tatou e tangata nga le nga ta ua lava le ina ia tapena masauni ai tatou le vala au le pe ia nga fai mai ia le apostolo Paulo e kelinga fa sing ai profeta pelo ma le au vanga le apostolo ia la tote fa se ina le tal le ma le fina ngalo le pe ia la pe e foringa mai e fa pena le sa no nga le au ne fa se ina o to stangata nga ia o nga fo ia nga le e fa se ai o tatou tangata pe e foringa mai fa pe se o le me ia se longa fo o mo kai mi te talo ainga ia le fa pe o le tuo se la fia le tuo me uma pe e foringa mai ave ma me fa vai ai o tatou tangata amen o i whainga tauranga fa mai o le fa mai o le me ia fai le loto malia o tangata pe e tau fa pe na se la ngona fo i le onga le fai mai tali e Iesu aua nei fa se ina o tau tangata pe o le tala noa Iesu anga i lunga le fesili le uli ia pe o le ale kai me tupu ai me ia o tala noa mai e le li ia pe o se kau so ngia tu nai fai mai le fai upu nai lima na ta ua pas e to a tele ai fa na mo vinga e to a tele e o mai lo wingo mai la ia le kako ni vai tau e le fa pe fo ie ale winga la tala fo ile o le to a tele o tangata le lunga le Facebook ia ma talitonunga ese ua pe folinga mai ua a mata ona ona le mautonu ai le tele o tangata i talitonunga a le fa mai le fionga le tua e to a tele o mai lo unga e le ai a se le so se tangata na te tala ia al fina ngalo le tua e fa nga mai alea le sua fauleli ne pe ona ta ua ne fiafi pe folinga mai e pasese mai foi le pasese o le pasi foi le i la luanga i kua ia le pata pe e fa ngale ngo Iesu e pasese le pe o le pasese foi le taxi ma me pena e fa mai la i Iesu aua to tele o mai lo wingo fa peane o au le nei o le Keriso vai la ia i makaukia kele ia ale a vai la lo tatou talitonunga malkako sa ilinga whaalu mangai i o tatou whaiva ia alongo winga kako ke tawhewhea whaatasi i le tawhenga ia pe aho ina lele leila tatou whaalongo ma lele lei fo le tatou sa ili le fionga leli ma tatou sa ili whaalu manga pe ona e fo la sanga tatala i le neia afi o ia le fionga leli o i tatou tea sa ili whaalu manga ma ia i o tatou whaiva. Le anga le ai seisi a tusi le ai foi seisi tatou te sa ili whaalu manga ia tatou te oa i le atua talo ana pongi e whai tau le fionga le li ima sa ili ia mo tatou ao langa wha maoni ina ia nau ina ia vea i tatou mwha manu ianga i seisi anganga e ta pena i foi lona tangata ma vea foi o tatou o langa i whai mwha alumanga o whaiva o na foi uso po na tua fine
Ita pena ai foi lo nei vala win. Pe sa kau so ngia kule ngai fai tau ia e ta ua pa ta ni. Ni fia. Lo que va ku se fu ka mi ku fi. Hallelujah. Amen. Ale kai nga umole ia nam ka fu. Ko le ese le manga yo le mele. O le mele to va to lo manatu. Il pay for un tattoo ia le vai tau. Some people they are so dogmatic. Il am tau pu nei. Amen. E pay for inga mai ile la tau fa li wina o le wo fai mai sa o tatou le e tala no mai. Ai tatou fai tau nei nei ia pay o le mele ta tala no ia. Fa mai Yesu nga wone Yesu. Ai sia o le la wan ese. Ai vai la ia o le make sense o le o le faitau. O le make sense o le faitau. Ai se me ngala inga wone Yesu tangata ia. Ona la anu ese. A le wha maunga la le i le vai taimi tonu le a lau tu stara i le fitu sa furu. E ano wa ia tangata ia Keriso le moni ia na tu la i ma le taimi le. Amen. E matua ia pe tangata nga e swafa ia tourist, the Samaritan, Simon Pa, Moses the Creek, Isbel, Pen, Shalom o Sabbath se va ia ai tanu nei I ngoa ia wo la watuina e te sueina tala anga o tangata ia o tangata o mai e to tonu I o nu nei amen e mata utia la to fo I mea na fai ai se ana lai ona tutu mai tangata ia ma fai valo anga ia amen awa fa la wale to yele Yesu moni le sa le wa uma na ta yona so le la wa fai ngo fie ona pro ma le la to mau pa mai so wa tonu wale ne wa tonu wa fai le pe fa le lunga la ta itala o le make sense o tu spa ia pa ta to ta ngo fine e fai tau ile nganga ia ma tu singa tangata nei e foringa mai e matua I pa lenia le pe o le mele ta tau a mai fo ne vai tai ia le la var fo e tupu le tato fo I vai tai wa fia fo ni varo anga wa fia ni mea e tato titilo ia mo ile ia wo ai tai mea fio mai ai ma le tula ma le ia pe ona I fesili na le tato tanga ia tu e tatau wa ona tali fesili na te la mona malama fo ia le mau tu spa ia pe fo on vai atu e tatau nta fesili tu spa ia la mona ole fai ngo fia tangata uma ia ona fia a pe fo le si leva nga e mana ia fo ile ta fa malo si ta au fa long fo I mai la to followers e mana oi mana ia ho pe mo sina tai me to fai ta wor tu si le amen awa la sunga fi we e ye fo le ko nga fury le wa tupu man le vai ta fa mai e mga o mira ko rewrite o tu spa fa mai e mga o mira ko rewrite a lo tantonunga my own personal life e ka gonga e le mga o mira ko rewrite e mga o mira ko reread ka ko fai ka wakili ele ko rewrite o me ko rewrite ele se me ka ko rewrite mai o le wa ya ka ko le me atua le me le pe folinga mai e fa se sei nai e tato le o lava ka ko fai ka amen fai tau e wa ya baila le wa ngai ka mai fai upula ai pe folinga mai o le wa fa ko pe pa le ki la ka fa lo mo fa le pe pa lengi la ka fai ka wa ku so le ki yo ala le ko kupu mai ya le ia Keriso pepelo o nga le wa nga mai ya ila o mai isa makau ya pe mai fo I fasko ka pe makau o sa nga mai fasko wa le Yesu mong fa mai do ya o a ngai o Keriso moni o a ngai o Keriso moni ai sa la wa fa ngo fien ta tonu e tangata wa le tangata moni le sa hallelujah hallelujah ya mana ia te lele mai ngale family tu sunga le tato tai le family ka ko kai ia ko lua kai kula ia sunga ia bla ya fa ma watu le la mua uma ke lo ala fo ese le ma fa lo la mua le la mua le la mua la va o le ia fa le fono tato watu nu wow kama ia nga matangi mato le lense va le lense va ia ala kiki le ila lo ele se mala va le tele ma ka le fo le por le a fiu mo no si la fia
o mo le fo nga kang anga le kangua anga le kangua le sang ele no se fa pengi ya e nga va fa ye e la no le la ka ki ka so sang ya kwa fo ye ya se fo ye le mana ia le maenga le wa sa no ye pasta ne fia e tau so ile savalinga mo le au nang o le tau ia ona o me ia wanga i mai o me ia o tatou va ai pe folinga wanga i mai tatou si o manga ma le umi sa tu si ai pe ona e tau ile ne fia le fionga le li o le whaalumanga lea na maua mai pe na langona tangata mātai o ilona taimi. Mai a manatu loa, e le aila e te tau ona te whaata atia mea ia kaunga whaata oto i lalo pe tu sia mea ia. Ina ia whaifo i ma whaalumanga e ia tātou. Tātou fo isa walinga ma le au unanga i le li. Ono nei lava vai tau o tātou ia o le vai tau o tau ama ma fui e ma mea tupu o le mele tātou te whaafitai ai le li. O le whaamaoni o le atua ma na folofolanga. Longo winga o le ase me a mai e le atua ma fola e le li. E ui na whainga tāle whaatino inga ma le savalinga. Amen. Ai o le tāua o le ongo sa ia o whaafita uli ma whainga tā. Ai tātou tā pena ina ia maua whaalumanga le lei tātou te saunia ai tātou wola ina ia manui ai seisi anganga. Pe ia foi ona tātou malama le ngai foi tamititi o Iosefa. Amen. E ui ia foi ina whea ngai ma whainga tā ma whaafita uli o le soifuanga. Ai sa ia le ave sealo na nganga i le li. Sa ia alo na langona ina ia tā pena pea ma sa ili whaalumanga pea i le atua. Sa ia o ai le taimi e tini ma taunu ua i fo i lana savalinga. Malana ia fo i au nanga i le li. Le peo na tā ua e Yesu le nei, e mātai o le nei ia le whetalainga a Yesu. Whaima Yesu e whaalonga o tau i tala o taua. Amen, tala o taua ia o tau ne i o tau atu vale ai. Nonga winga o le nei lava vai tau o tātou iei. E leo se vai tau e tātou te popole ai. Paua o lea tātou sa ili whaalumanga i le li imalona fina ngalo a wao tātou whaiva. Leanga i leo se mea whaapopole i nai tātou i mea wanga i mai. A ia avea o se mea tapena ai o tātou fo i tangata. Amen. Tātou maua ni whaalumanga le lei mai le li. E sauni ai fo o tātou wola whaaleanganga. Amen. Ina ia tātou muli tai i le fionga le li. I whai mai au tau whaalongo i taua matala o taua. Aua ni eu tau watu o tu vale ai. Te lo le tele fo i keo siano. Ta te tana noa fo i nisi kaimi ma e pei o le tele o teimi ia. Nai mea fo i o lo tutupu le lalolangi. Nei mai tau ma le nuko o le atua. Ia pe o lau a matana pese le fio mai o le li. Amen. Ai whai mai Yesu, au atau te ato tu vale. Pe e fo ringo se fe aua Yesu e mo moli mai. Ina ia sa ili whaalumanga atua ia te ia ma whaalongolongo atu. E me o laena ia whaata oto. Amen. O winga sa ungia tātou li taimi. Awa e kako ke vala au le fio mai o le li. Ai o tu taimi tātou te o mai le wala au le li pe tātou te oti fo se tūrou. Amen. Ai le o ta pena ina i tātou mo le aso le mana o le li i ta pena ia. Ia o te iloa ua o se oso e whapena o na le taunu ma le taunu se taunu unga le lei pasta ne fiaf. Malo. Ia. Sa le lei lava ia le vainga le wa pe o le vanga mo le wa uma nga won ia le uso fa mai meu o Keriso ia la tula mai o le vanga lona lua le na won le uso pe o mele sa no i talo tawa ai va ai nei ai o fa lava le mele o tupo tato o le tupo le tamai tawa tupo le tamai me fa mai wala ta le fio mai wala ta le fio mai o Yesu ai va ai nei ai tua i ai va nei le tawa na le tausanga tasi o le fato le fitu o le tawa le lena tawa ia Roman Petania na makua ko i lalo i perkania ai vai tausanga o le fato le fitu ia o ma le kaua nga sa fai le ono i le lua tolu ono le tawa nga
ai utaia ma le malo le Roma ia nga makua I fa ko I lo ingo foi o le kau o le valu I le valu o le malo Roma ma le ma ia nui o Serbia I to tonu la ia nga makua I ko I lalo fa le wa pe e fa upu Roma ia vai taimi o le malo wa me sa ba ai le malo pe la fo nga mai vai ne ia le fa so longa mai nga tau sanga ia o le make sense for you tau sanga ia na le sa no ia Yesu e pe fo nga mai ele o tala no mai Yesu ia tato tau ia e fai ne pe o tau ia le tala no mai Yesu o tau le nga wona Yesu lo na so I le taimi o la tupu le nga tau uma nga wona mai ia vai da wali ile ia la na kulai mai o fo kan kong se ia a le fo wo mai I tau ia longa winga la e le kaua le kupunge le vao o Isala e lu ma Hezbollah ia ma talata ia angata fo le kaua le vao o Rusia ma Ukraine pe fo linga mai ele o meia le fa tau ia le tu singa le matai ala fa tau o tu singa matai o ia I mea na tala no mai Yesu ia te lato amen se fe au tau ia tapena ai tātou mo mea ia awa o le winga ngā tala Yesu aua le ato tu vale pe ia fōlinga mai aua nei whapopole ina o tau I mea ia pe atu tupu a ia saungia ma tātou sa ili whaalumanga atu pe ia te aua tātou whaiva o lo whainei ina ia iaileanga le lei o le li ima whaaminuia le atua tātou sa ili le mana o le ngang pa ia e tauto o lua ina o tātou whaiva mo tātou tiote au e whaafonga mai fo I sa moa le nei maenga o le afi o nase la ngona o le nei po mo le whaau e pei o na tau mori atu whaalumanga o whaiva o tai au amen o le mangai e o le ngei fo I au tu o saunia fo I sunga le whawhianga ina I tātou sa ili whaalumanga pe I le atua malona finangalo e saua le aso e whaatau nuu ai leanga e tupu ale mele pe o na sauno I e pas e tupu ale mele o saunia le pe ona ta ua le toe fio mai o le ali anga paule o le me pe o foringa mai le faita watu le fio ngale atua o se fe au e la patai ngai o tātou whaiva ina ia tātou sa ili whaalumanga pe I le ali amen ina ia maua ni oso le lei o tātou whaiva ia tātou te ngā lulue ia leanga sautai hao ia le taimi o le li ia le taimi o le tua ia a o tapena tātou ia mo le vava ia tu le taimi e whaataunu ina ai lona finangalo pe o se toi e whaapopo atu le pasta il tā upu nea fiafi a le kai uina fo il tā upu nei po Mano whaftai ia tala ngona fo I o le watanga I mai I le whauina fo I o le tātou mtau ia natu fo I ele ole unga le o tātou mtau o le lava te le ia le la tamwhai lava fo I so atu so onga ia whaawau fo ina isi whai upu ia o lo mun mau ia o inaro o te le fo I se whi aue ia o ina fo I tātou ia mama wai fo so tātou sila fia I le moli mau o tu spa ia ma le tātou fitoso ino tātou langona ia e toi moli atuai le nganga whaftai le nei po I lau whaafonga usi Samoa ia la fo I se langona wa se upu fo I wa le tautamali ia pe ele nefia ia whaamalu watu ia fo le avanoa e whaafiro atu fo I na iau au na le tua so fo I le to ina manolo ia wherema whelila ia ngata fo I leo au na tofi a le tua I so se whata whaitaulanga ia whaafiro I atu ma whaatalo whatu whaamalo le ngā lue ia mo le tufo lo whaanga I si o mato ainga I Australia ia tasi ia mana tali foi ia mata ia tai ia lo manuia foi o lua tato ina pe ile tua fa moe ia ia fa tung folau foi ile tua so se mea tato te faia ia na tua foi le ia va no ma le lau ele a lo foi lo ma na tu le nei po amen fa foi wa ma wa sa va no ma la foi sa fa lo mai ne fiafi se fa lo manga o faiva o atao ia wa ia ina ai lo fina ngalo ma lo to ia tena nai ta wa ia o le fai o se talo e moli atu ai foi so matu o le matu le loto o le matu foi le nganga ele i tapena ina foi le nei
Hallelujah. Ala leo po le ala ata ia tātou te mai e tātou te whaitau i se ai i uni o tātou langona ia au le whaasoanga ina ia mawhai ia ona whaolaina se nganga whaamanuiaina se nganga ia ma tātou te ngarurue ia tau mwhai e tatai tangata uma i le whina ngalo o le tua ia le a whai te talo nea fiafi a whai ia nae muni mai le i upo te talo le nei pō whaafitai tele Iesu lau fionga mai fo i ona mātou whaalongolongo ia i nei pō e loa lea ua ao mai lau tu spa ia tala no mai lau fionga ia i mātou le nganga whaamango lalo nei e fiafi le tua tu nātu lo nei yola tu nātu fo lo nei tangata ia e talia i o Iesu e whai mali i ma whaola i lo nei nganga whaafitai Iesu o te loa e te whaamangalo mai whaamama ia te au ai whaongaina lo wola Amen. Praise God. Fo ia tuai leo le vi inga i la fio. Hallelujah. Manuia le tua le nei maftanga le nei po. Sunga fo i le whaatonu le teitai le tua. Ia Mike le tua. Ma le ainga whaafitai la wauauna. Fai fo i ona tatala mai nei fai tutoa le lei mo i mātou. Yes, Manuia fo i le tua la uma le tua o le Global Channel Ministry. Ia o atu iai le tua la mātou tatalo. Sunga fo le teitai ia. Thank you, Ma Lord. fai toa le tua lale ma faltua ia ngata fo ile le tua o nisi umo le auso so yalo ia to mo fo yo ngalo lua te tono le nei no fanga ia talo le tua mo na to ina ia fa mano si pe fo ile tua le unanga ma to te ngalo lua ai le ie i la mala fa ma ia la so ona so fo ia fiu ma ana le tua ma le kalesia fo na ia le maftanga ne yaso le kalesia le camp le Weymouth Sunday School talo le tua fa manuia fo ile ie yo ya fo imono fo a pepe le tua ya ona na to ofisa na ta fo ile fo ya nga sa mo ta pelanga me u malava le tua fa tai talo fo i man tua le fo ya polai ale tua a fele fo na ya ile tua i ma yultino ya man tua fo ile ma tu talo ma tua ma tina ma tua yo o ya ile ma tu talo nei po ile fa ma longa ya ngale le ya ilo matu inga le fo ya te oe ono lo swafa Yesu wa matu wole ma vala au tu ai nei. Hallelujah. Amen. Mene Lord Jesus. Ya, panguia nge fiafi fa so fo ina Samoa nei po. Nguia malo longa la fiafi. Fa ftai.